Poštovani gledaoci, gledate Župsku hroniku. U opštini Aleksandrovac mnogo je rađeno na modernizaciji svih mesnih zajednica u Župi. Rukovodstvo je učinilo sve napore kako bi se stvorili bolji uslovi za život građana i kako bi selo imalo sve uslove za mlade, kao i u gradu. Ali za to su zaslužni i pojedinci koji su bili aktivni u svojim mesnim zajednicama. Jedan od njih je i Marin Milosavljević iz Puhovca, koji je dobio veliko priznanje na svečanoj sednici Skupštine opštine Aleksandrovac na dan opštine 14. februara. Marin je ponosan na ovo priznanje i, kako kaže, dalo mu je podstrek za još veće angažovanje da bi mladi ostali na selu, jer oni su budućnost. Ova plaketa mi je dala vetar u leđa da pomognem ovom mladinu, da sam ostao ovdje da živim, da bi napravila što bolja infrastruktura, da bi mogla ova omladina da se zadrži na selu, da tu radi od svog rada i od poljoprivrede. S tim ima mnogo još da se nasipaju ti putevi, da se prosecaju do malinjaka, do pašnjaka, do šuma, da bi lakše dovukli drva i letinu. Da toj deci sutra dan omogućimo da imaju bolje uslove za život, a i same moje generacije isto da imamo sve uslove za život, da ne budemo građani drugog reda, da sve imamo što ima u gradu da bi imalo i u selu. S tim uz mnogo mog truda i zalaganja uradilo se mnogo uz pomoć meštana, doveli smo vodu gore kod crkve, prirodan pad, tako da još imamo mnogo planova da radimo uz pomoć predsjednika opštine. Ja se nadam da će nam uvek izaći u susret kao i do sad, da ćemo raditi i zalagat ćemo se još više. Takođe i u mesnoj zajednici Ljubinci radilo se na razvoju komunalne infrastrukture, a tako će se nastaviti i u toku ove godine. Srebrnu plaketu opštine Aleksandrovac za veliki doprinos u razvoju ove mesne zajednice dobio je Boža Minaković. Ovo naše selo sam se trudio mnogo, ja sam bio 12 godina predsjednik mesne zajednice, biran sam za odbornika Skupštine opštine, gdje sam dobio tu selu. Trudio sam se da nešto selo naše se bude unapređeno, da bi ostali mladi. To se najviše odnosi na renoviranje ove naše škole, koja je bila totalno zapušćena za vreme drugih. Iz dva nivoa sam ja pisao i molbe i zahtjeve da nam najviše Juga pomogu. Ja sam na tome zahvalan. Onda oko komunalnih drugih struktura, pogotovo oko ove crkve, vrlo malo sam imao investicijonih para i bio sam u dilemi da li da počnemo, da li ne. Tu mi dao i podršku i Pop i Juga, ali uz pomoć opštine i dobrih ljudi, evo vidite, uspeli smo. Pored toga još, mi smo mnogo šta uradili. Osvetio sam celo selo sa uličnim svetlom i sokace, onda asfaltirali smo 3 sokaka, sokak Kračići, sokak Krilaci i sokak Varinci. Pored toga mi smo asfaltirali deo rekonstrukcije puta Stuba Ljubinci, kopali kanale, ravnali poljske puteve u 2 puta sa buldožerom, nasipali smo sa šljunkom te poljske puteve, 1000 i nešto kubika je izvučeno peska, ravnano. Komunalni otpad se izvukuje odavde na vreme, da se ne baca da ne treba. Još šta, igralište smo gore uradili, reflektore za mlade i sve u cilju mladih. Druga stvar, mi jedan kapitalni, glavni, smo započeli vodovod zajedno sa mesnom zajednicom Parčin, gde smo uradili projekat geometre i doveli zajednički vododom u Parčinu. Tu je se stalo, taj vodovod je nama mnogo znači i ne košta mnogo po meni, to je 60.000 po jednom domaćinstvu, a u dvorište u 5-6 rata, mada nisu mnogi otpoštali taj ugovor koji smo potpisali, nadam se da će. I ja imam garanciju da će to Juga da sprovede, jer on što obeća to i uradi. Ne može sve odjednom. Mi trebamo da imamo uvid da mali su prihodi opštine Aleksandrovac, mi smo mali mesto, privreda ugašena, sela isto, slabo se tu daje šta i sela. Ovo se mnogo radi, što se vidjelo na filmu, iskreno rečeno, i putevi, i mreže, i struja, i ovo i ono, tako da lično mislim da je uspeh opštine Aleksandrovac šta je urađeno. Ja sam bio i član direkcije za urbanizam i izgradnju. Isto sam vidio da se tu mnogo pošteno radi i vodi se računa o svakom dinaru. Ja sam ponosan na to,
ali mi imamo, pored toga što smo uradili mnogo, sada još neke velike želje. Imamo dovršetak ove crkve. Evo taj vodovod treba da uradimo. Imamo još nekoliko tih sokaka gde Juga planira sad taj sokak još jedan da uradi ovde. Imamo pored toga. Ali nama je jedno bolno pitanje taj put Stubal-Ljubinci. Od velikog značaja. Plus toga, ja sam započeo jednu kampanju bio oko ispravljanja tih deonice puta, da je neka to rađeno, velika nepravda bila, znaš, da ispravimo taj put nešto, da bude kraće, da bude lakše, da bolje. I ja se nadam, ako Bog da u sljedećem mandatu, da će to Juga i da uradi. Tako da ja imam sve najbolje pohvale i želje, daj Bože da nam bude, što tiče mene, ja bih voleo da bude večiti predsjednik. Tako da sve što je razumno i ovo sve prihvatio. Neko nije zadovoljan zbog interesa, neko ne može on svakom ni da bude dobar. I ja nisam svakom dobar, ali realno ako se gledamo, mi nemamo boljega, ni po škole, ni po ovome. Glupo je pričati, ne čovjek doktorirao ovu agroekonomiju, znači mi imamo najjačeg čoveka po pitanju titule. Ja imam sve najbolje o njemu i lično moja porodica, tako da ja sam zahvalan ponovo na ovom velikom priznanju, to mi daje neki podstrek da se trudim i dalje. Sada ja nisam ovde predsjednik mesne zajednice, ali imam veliki udeo evo i u savetu, pitaju me šta i kako, znači predlozi, sve ću da pomognem što bude mogu, zahvaljujući jer mi tu sin, tu mi unuk, tu mora da živim. Udruženje Ž kao žene i kao župa osnovano je još 2010. godine i veoma aktivno radi na teritoriji opštine Aleksandrovac, a od pre 3 godine i SOS kancelarija. O akcijama u proteklom i planovima u narednom periodu govori Snežana Zarić, predsjednica udruženja. U našoj opštini postoji Savet za rodnu ravnopravnost kao stalno skupštinsko radno telo i podrška opštinskog rukovodstva za rešavanje problema sprečavanja nasilja i ravnopravnosti položaja polova na lokalu. Samim potpisivanjem Evropske povelje koja se desila u novembru prošle godine, mi smo prema istraživanjima žena Rasinskog okruga izbili na drugo mesto po rodnoj ravnopravnosti na lokalu, tako da kad budemo usvojili akcioni plan za društveno i ekonomsko poboljšanje položaja žena, izbićemo na prvo mesto, na moje ogromno zadovoljstvo i zaista na pohvalu svih građana i građanke naše opštine. Aktivnosti u narednom periodu, pored stalnog rada, konstantnog rada SOS kancelarije, su i aktivnosti na jednom projektu koje smo dobili od Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost, tiče se seoskih žena pod nazivom Sa seoskim ženama za sve žene. U prilog tome, u decembru prošle godine osnovano je udruženje Ravnine iz Ploče. Žene su se organizovale i našle su zajednički cilj, a to je sprečavanje nasilja nad ženama u ruralnim sredinama i početak nekih aktivnosti vezano za ekonomsko osnaživanje žena na selu, a sve to je proizašlo iz jedne naše radionice koju smo radili u selu Jalakci takođe prošle godine. To je naišlo na jako dobar odziv i odjek žena, da su one pokušale na neki način same nešto da urade, na moje ogromno zadovoljstvo i naravno ove godine su konkurisale za sredstva kod lokalne samouprave, takođe su dobile određene sredstva što će značajno da im pomogne u radu i ostvarivanju svojih aktivnosti koje su opet preusmerene na žene iz ruralnih sredina. Draženka Jelenković, konsultantkinja SOS kancelarije i udruženja Ž kao žene i kao župa, ovom prilikom pozvala je sve žene koje su žrtve nasilja da se obrate za savet i pomoć. Kontakt telefon SOS kancelarije je 066 00 6606. U opštini Aleksandrovac ima pacijenata obolelih od gripa, ali prema rečima Saše Dunjića, doktora u Domu zdravlja Dobrivoje Ger Popović, nema većeg broja obolelih kao ni značajnijih komplikacija i stanje je stabilno. A sada da čujemo koje su mere prevencije i kako prepoznati simptome. Neophodno je redovno pranje ruku,
zatim neophodno je redovno provetravanje prostorija, izbjegavanje velikih skupova, kao i eventualno nošenje maske. To su sve opšte mere prevencije. Međutim, pored opštih mera prevencije, postoje i specifične mere prevencije, to je svakako vakcinacija. Kada je u pitanju vakcina, ove godine je kod nas prisutna trovalentna vakcina i ova vakcina, odnosno indikacije za primanje ove vakcine su svakako starije stanovništvo kao i hronični bolesnici, pre svega dijabetičari kao i osobe koje imaju hronične opstruktivne bolesti pluća. Takođe i svaka zdrava osoba naravno može primiti ovu vakcinu. Ukoliko je osoba vakcinisana, ona već ima vojsku antitela koja će napasti taj virus tako što će se vezati za antigene i samim tim bolest se neće ispoljiti. Ukoliko nemamo dovoljno antitela, onda će se naravno bolest ispoljiti. Kako se ispoljava bolest? Prvo opštim simptomima, to verovatno gotovo svi znaju, obzirom da retko ko nekad nije bolao od gripa, kostobolja, bolovi u mišićima su prisutni, zatim čeona glavobolja i visoka temperatura. Po pravilu ne mora da znači da je uvek visoka temperatura, ali gotovo preko 90% pacijenata ima temperaturu preko 38 i svi ovi simptomi se jako brzo razvijaju. Odmah iza ovih opštih simptoma razvija se gušobolja, zatim kijanje, curenje iz nosa. Jako je bitno da ukoliko je tečnost koja curi bistrog sadržaja, već može da se posumnja da je u pitanju virus. Može biti naravno i prehlada, ali razlika između prehlade i virusa je samo u jačini i težini simptoma. Sam virus gripa se leči pre svega simptomatskom terapijom. Šta to znači simptomatska terapija? Ne lečimo virus, već lečimo simptome koje on izaziva. Ukoliko imamo visoku temperaturu, lečit ćemo temperaturu sa analgeticima, odnosno antipireticima, i postoji još niz drugih supstanci koje trebaju se primeniti kod gripa bez komplikacija. Takođe treba se unositi što više tečnosti, toplih napitaka. Kad kažem toplih napitaka, ne vrelih. Zbog čega ne vrelih? Zato što vreo napitak će uništiti sluzu kožu usta i na taj način može nastati bakterijska superinfekcija, pa moramo i bakteriju pored virusa lečiti. Antibiotike nikako ne trebate uzimati na svoju ruku, virus se ne leči antibioticima, već isključivo simptomatskom terapijom, eventualno u slučaju komplikacija u bolničkim uslovima daju se antivirulentni lekovi. Takođe je jako bitno da je virus influence može dati blagu kliničku sliku, pri čemu virus traje 5 do 7 dana, praktično bez terapije prolazi, izuzev one simptomatske koje sam naveo, međutim on može izazvati jako teške komplikacije od pneumonija do čak smrtnog ishoda gubljenjem funkcije pluća. Što se tiče naše zemlje, epidemija je proglašena u nekoliko opština, kod nas je još uvek stabilno stanje, naravno da postoji virus gripa i u našoj opštini i koliko ja znam i koliko sam upućen, još uvek nemamo značajnih komplikacija kada je u pitanju sam virus. U Župi je mnogo učinjeno na planu kulturnih događaja, osnivanju kulturno-umetničkih društava i renoviranju, izgradnji i rekonstrukciji domova kulture. Veliki doprinos u razvoju i očuvanju kulturne baštine u Župi dao je Milan Čolić Lača iz Boturića. Ekipa Župske hronike snimila je ovaj prilog u rekonstruisanom domu kulture Stanislav Rosić, u kome se okuplja sve veći broj mladih. Mnogi članovi Kulturno-umetničkog društva Rasina danas su poznati naučni, kulturni i javni radnici, a da bi se očuvala tradicija, jedan od najzaslužnijih je Milan Čolić. Veoma sam ponosan i imam veliku postrek za dalji rad moj, mada sam dosta, dao u radu što se tiče društva i u selu, i u Župi, i u drugim selima po našoj opštini. Zahvalan sam više još što sam dobio to iz ruka doktora Jugoslava Stajkovca i ispred onoliko zvaničara u Domu kulture koji su došli iz raznih krajeva i prepune sale u Domu kulture Aleksandra. Zahvaljujući opštini, Dom kulture je obnovljen i već 10 godina i ovde društvo radi, kako što ste videli, putovalo i u Grčku i u Italiju i na mnoge zemlje. Tako da zahvali smo, opet mora pomenem Jugoslava doktora Stajkovca, koji je dosta uložio ovde, videli ste i igralište, i dom,
i ulično svetlo, tako da ovde mladi imaju sve uslove da ostanu i da žive u selu. Koliko se mladi ovde okupljaju? Pa ima dosta mladi i to godinama pratite sa nama. Ovaj dom je uvek pun i gledalca i mislim da svake godine ekipa je bila među prvima u opštini na seoskom takmičenju sela. O tome koliko je Čolić zaslužan da Kulturno-umetničko društvo Rasina osvaja poklonike izvornog stvaralaštva, govori predsjednica društva Lepa Mijatović. Ja mogu da se prvo zahvalim gospodinu Milanu Čoliću Lači što nas podržava u svemu i zaslužio je to priznanje. Jer u svim okolnim selima mnogo pomaže u toj kulturi, a mogu da kažem da i u našem selu i mom društvu Kuda Rasina, da nije njega ne bismo ništa uspeli da uradimo. Ipak je on među nama najbitniji. Mnogo znači, mnogo se i on trudi i ja sa svom decom da ih nešto naučimo, da održimo tu tradiciju koliko možemo. Mada i 2 generacije smo ispratili, sad stiže i 3. polako i mi stariji smo se malo uključili u to da bi privukli više pažnje, malo više dece, da bi ih učili o nečemu što je dobro i lepo. Ovo je lep primjer kako očuvati tradiciju i bogatu kulturnu baštinu Župe. Kulturno-prosvetna zajednica Župa pod pokroviteljstvom opštine Aleksandrovac u cilju zadovoljavanja potreba za kulturnim i zabavnim životom na seoskom području i ove godine organizovaće susrete sela 2019. Sve počinje u Domu kulture u Donjem Stupnju, gde će ovog vikenda početi najznačajnija tradicionalna manifestacija u Župi. Svečani početak je zakazan za nedelju 24. februar u 19 časova, a učestvovaće domaćin otvaranja i mesna zajednica Trnavci. U Domu kulture Milosav Buca Mirković u toku naredne nedelje biće organizovana 2 zanimljiva kulturna događaja. U četvrtak 28. februara sa početkom u 20 časova biće izvedena predstava Otkačene. Komad urađen po tekstu Slavice Ljujić u režiji Monike Romić. U pitanju je urnebesna komedija po ugledu na strane TV serije. Uloge Boris Milivojević, Monika Romić, Zlatija Ivanović, Slavica Ljujić, Danica Radulović, Jovana Mladenović. Specijalni gost Savo Milošević. Takođe u Aleksandrovačkom domu kulture Nacionalni ansambl Kolo održaće celovečernji koncert u subotu 2. marta 2019. sa početkom u 19:30 časova. Kulturno-umetničko društvo Grozd predstavilo se u prepunom Domu kulture Milosav Buca Mirković tradicionalnim godišnjim koncertom sa izvrsnim folklornim koreografijama i umetničkim obradama bogatog folklornog nasleđa, kao i tradicionalnim pesmama iz Župe i Srbije. Pored domaćina na koncertu su nastupili folklorni ansambl Tradicija Trstenik, Kulturno-umetničko društvo Radojkino kolo iz Globodera, Kud Kopaonička Frula Brus, Kulturno-umetničko društvo Dragan Toković iz Kruševca i orkestar Radio-televizije Kruševac. Godišnji koncert bio je svojevrstan kolaž sastavljen od igara i pesama iz Srbije, a publika je dugotrajnim aplauzom nagradila sve aktere koji su nastupili na koncertu. U toku protekle takmičarske i kalendarske sezone Karate klub Aleksandrovac osvojio je više stotina medalja u kategorijama kata, dogovorenog sparinga i borbi na zvaničnim takmičenjima JKA Šotokan Saveza Srbije, kao i na ekipnim prvenstvima. Tim povodom posetili smo ih u fiskulturnoj sali osnovne škole Aca Aleksić, gde treniraju. Karate klub Aleksandrovac je u protekloj 2018. godini zauzeo visoko 6. mesto u JKA Šotokan Federaciji Srbije. Zahvaljujući mnogobrojnim članovima kluba, od kojih bih izdvojio njih 8 koji su aktivno uzeli učešće na svim zvaničnim takmičenjima u toku protekle godine, ostvarili su zavidne rezultate i time dali doprinos plasmanu kluba o kome sam već rekao.
U svom klubu imamo i državnog prvaka Srbije, kako u protekloj godini, tako i u nizu prethodnih godina, koji je već 8 godina državni prvak Srbije, Nemanju Savića, dobro poznat karatistu širom Srbije. Takmičari su u toku protekle sezone u svojim kategorijama ostvarili zapažene rezultate, brojna odličja i medalje koja vidite na njihovim grudima. Za sada klub broji 20 članova, među kojima je i reprezentativac Nemanja Savić, osvajač brojnih medalja sa domaćih i inostranih takmičenja i odličan primjer mlađim članovima koji takođe mogu da se pohvale izuzetnim rezultatima koji su ostvarili na raznim takmičenjima. Ti imaš medalju. Koja je to medalja? To je zlatna medalja. I gde si je osvojio? Ja sam je osvojio u Kruševcu. Kako je bilo na takmičenju? Bilo je dobro. Jesi se nadao takvom uspehu? Da. Volim karate zato što radimo kate, dogovoreni sparing i borbe. Evo ti imaš 3 medalje, čekaj. Da. Sa kojih takmičenja su? Iz Kruševca, iz Kragujevca i iz Trstenika. I koje su to medalje? Zlatne. A zašto voliš karate? Pa zato što na treninzima nam je zabavno, radimo kate, učimo nešto novo, borbe, sparing u kretnji, dogovoreni sparing i tako. Ja sam Anđela Jočić, imam 12 godina i karate trenerom već 5 godina. A zašto voliš? Pa zato što volim da učim nove pokrete i volim da se borim. I okićena si zlatom. Da. Ja sam prošle godine bila i na evropskom prvenstvu, nisam ništa osvojila, ali bilo mi je zabavno da vidim nove ljude iz drugih država. Očekujemo dobar start sezone i nastavak uspeha koji smo ostvarili u protekloj sezoni. Samo bih iskoristio i ovu priliku da se zahvalim Skupštini opštine na čelu sa doktorom Jugoslavom Stajkovcem, Savezu sportova opštine Aleksandrovac, sa kojim imamo odličnu saradnju i bez kojih ovi uspesi kluba sigurno ne bi bili na tom nivou, kao i samoj deci, njihovim roditeljima, osnovnoj školi Aca Aleksić, u čijoj sali aktivno treniramo u idealnim uslovima, kao što vidite, i takođe još Pekari Musić, koja nas prati tokom svih zvaničnih takmičenja. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.